Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel. Reka mbanze nkubwire ko Uburundi bwagabye igitero gikomeye cyane kuri M23. Hanyuma kandi turaza kuvanga nkubwire ko ngo nta kujya muri NATO kwa Ukraine. Trump rero witegura ibiganiro na Zelensky muri White House uyu munsi yavuze ko ibya OTAN kuri Ukraine rwose ngo bisa nk'izuba riri kurasira kure. Leta ya Kongo Kinshasa na AFC M23 byashyize umukono cyangwa se byashyikirijwe umushinga w'amasezerano y'amahoro. Hanyuma kandi ndakubwira ko M23 nyuma yo kuyakira yavuze ko itazasubira i Doha amahame yose atubahirijwe. FRDC ati nibihwitse. Ubwo rero muze dutera agatebe twumva amakuru ubundi mbabwire rwose ni ibiki bigezweho byihuta cyane. Umutwe w'unyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uvuga ko utazasubira mu biganiro by'amahoro by'Idoha muri Qatar keretse amahame yo kurangiza intambara yubahirijwe byuzuye. Gisirikare cya Kongo cyo kikavuga ko ngo byo bidahiwitswe. Umwitangazo rero yasohoye ku cyumweru leta ya Kongo Kinshasa yashimangiye ko rero ngo ishyigikiye ibiganiro byubaka bijyanye n'itangazo ry'amahame yashyizweho umukono Idoha muri uku kwezi gushize agamije rero kurangiza intambara yongeye kubura mu mpera y'umwaka wa 2021 mu burasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Yongeyeho ko rero ngo ikomeje kandi ngo ikomeye kuyubahirizwa ry'ubusugire bw'igihugu ndetse no kutavogerwa k'ubutaka bwayo kuko rero bikubiye mu itegeko nshinga ndetse no kugarura amahame arambye ndetse no kuruhura umubabaro abaturage ba Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu. Mbere rero byari byitezwe ko impande zombi zigera ku masezerano y'amahoro bitarenze ku itariki ya 17 y'uku kwezi kwa Kanama nkuko rero inyandiko yayo mahame rero ibivuga. Ariko umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yabwiye BBC News gahuza miryango mu kiganiro kuri telefone mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ko intumwa z'uyu mutwe zitari muri Qatar ntituri Doha ariko turashaka ko amahame ashyirwa mu ngiro mu buryo bwuzuye. Hanyuma kandi yashinje uruhande rwa leta kutubahiriza ingingo zirimo n'iy'agahenge gahoraho ikubiye rero muri ayo mahame rugakomeza rero kugabanya ibitero rugakomeza kugaba ibitero kuri M23 ravuga ngo Kinshasa ntishaka amahoro. Yongeyeho ko M23 yubahirije ibyisabwa kukubaka icyizere hagati y'imande zombi. Ashinja Kinshasa kutubahiriza ibyisabwa muri ayo mahame birimo rero n'ingamba zo kubaka icyizere. Abajijwe niba azi igihe M23 zasubirira mu biganiro by'Idoha Kanyuka aravuga ngo nta gihe dufite tuzabyitabiriraho byose biraterwa na Kinshasa. BBC News gahuza miryango yasabye umuvugizi w'ingabo za Kongo FRDC General Major Sylvain Ekenge kugira icyo avuga kuri ibyo birego bya M23. Aravuga ngo twamaze gusubiza kuri ibi ngibi kari ibintu bidahwitse. Nuko rero itangazo rya FRDC ryo ku itariki ya 12 y'uku kwezi riburira ko FCM 23 ishaka intambara ndetse ko ngo yari irimo kugaba ibitero byinshi hafi buri munsi ku birindiro bya FRDC mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Itangazo rya FRDC ryari riri kuvuga ngo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaganye uku kurenga kugambiriwe kandi kugaragara ku masezerano y'amahoro ya Washington ndetse no ku itangazo ry'amahame rya Doha. Ryongeraho ko FRDC ifite uburenganzira bwo gusubiza mu buryo bukwiye ku bushotoranyi bwose bw'uru rugaga rumenyereye kurenga ku masezerano ndetse no kwisubiraho kwijambo. Umutwe w'inyeshyamba M23 ushinjwa gufashwa n'u Rwanda. Ikirego u Rwanda ruhakana. Uyu mutwe rero ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Mbere Kanyuka yatangaje ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku rubuga rwa X ko M23 ishyigikiye byimazeyo gahunda y'amahoro y'Idoha ariko ko ngo ishyirwa mu ngiro ryuzuye ry'itangazo ry'amahame rizatuma habaho rero icyiciro gikurikiyeho. Ni icyiciro rero ngo kibiganiro kigomba gusiga ku mpamvu muzizi intambara kikazigaho rero mu buryo bwiza cyane kigasiga zirangiye. Yavuze ko rero ngo gishobora kugera ku masezerano rusange y'amahoro kandi arambye. Hagati aho ku cyumweru ibiro ntaramakuru AFP byasubiyemo amagambo y'umutegetsi wo muri Qatar bitatangaje izina avuga ko Qatar yahaye Kinshasa na M23 umushinga w'amasezerano y'amahoro mbere y'uko ibiganiro bisubukurwa mu minsi iri imbere. Hanyuma kandi ku itariki ya 19 Nyakanga ku buhuza bwa Qatar impande zombi rero zashyizeho umukono ku mahame yo kurangiza intambara. Muri ayo mahame akubiye mu ngingo nkuru zirindwi impande zombi rero mu byo ziyemeje harimo agahenge gahoraho hirindwa rero ibitero byo mu kirere ku butaka cyangwa se mu mazi cyangwa se
ikindi gikorwa cyose cyo kudurumbanya ndetse no kureka itangazwa n'igicengeza ry'urwango cyangwa se rikangurira gukora urugomo. Impande zombi rero zanemeye ko isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu n'inkingi y'ibanze y'amasezerano y'amahoro. Gusa nyuma y'isenywa ry'aya mahame mu kwezi gushize hagaragaye kutavuga rumwe hagati ya Kinshasa na M23 ku bijyanye rero no kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe umuvugizi wa leta Dr Patrice Muyaye yavuze ko rero ngo ayo mahame y'Doha ngazirikana imirongo itukura cyangwa se nyirantarengwa. Kinshasa yakomeje rero gushimangira irimo nko kuva kutaganirwaho kwa M23 mu bice yafashe. Ariko umukuru wa AFC M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko ngaya mahame mu byateganya harimo gusubizaho rero ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu, ariko ngo ntibivuze kuvana ingabo, ahubwo bivuze uburyo bwo guha ubushobozi leta igashobora kuzuza inshingano zayo. Masade Barras mujyanama mukuru kuri Afrika wa Perezida Donald Trump yavuze ko ngo icyitezwe kugerwaho ngo nta gushidikanya rero ni subizwaho ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwayo bwose, kandi ngo ibyo ni ibintu bisanzwe ku gihugu cyo icyo ari cyo cyose. Ibiganiro bya Doha rero biri ku rwego rw'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yasinywe ku itariki ya 27 Kamena uyu mwaka Washington muri Amerika. Amasezerano y'amahoro ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi rero bashyizeho umukono muri Kamena uyu mwaka, ashingiye ahanini ku ngingo zijyanye no guhagarika imirwano ndetse no kutavogera ubusugire bw'ibihugu byombi, guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa, ingingo ireba u Rwanda ndetse no kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera muri Kongo. Muri aya masezerano u Rwanda na Kongo Kinshasa byaniyemeje gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'umutwe wa FCM23 biyobowe na leta ya Katari, hamwe rero n'ibikorwa byo kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Hanyuma kandi umutwe wa M23 ku cyumweru tariki ya 17 Nyakanga washinje ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu duce twa Nzimbira ndetse na Kanyora rikoresheje intwaro zirimo rero na drone z'ubwiyahuzi. M23 yemeye aya makuru biciye mu muvugizi wayo w'ishami rya politike Lawrence Kanyuka, aravuga ngo ingabo zihuje z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero cyica mu duce rero dutuwe cyane twa Nzimbira ndetse na Kanyora ndetse no mu nkengero zayo kuva mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki ya 17 Kanama rikoresheje imbunda ziremereye ndetse na drone za kamikaze. Amakuru avuga ko rero ngo abayoboraga izi drone bari mu Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana ibyangijwe na biriya bitero by'ingabo za leta muri Nzimbira ndetse na Kanyora. Tuduce twombi rero two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tumaze iminsi myinshi twarabaye isibaniro ry'intambara ya M23. Kuri ubu rero itugenzura ikaba genzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Izi mpande zombi rero zikomeje kurwana mu gihe rero byitezwe ko kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Kanama zisubukura ibiganiro biganisha ku gushyira umukono ku masezerano y'amahoro nyuma y'amahame yaganishaga rero ku isinya ry'aya masezerano n'ubundi mu kwezi gushize kwa Nyakanga. Nubwo bimeze gutyo, leta ya Katari yatangaje ko yahaye rero amasezerano impande zombi ngo zibe ziyasoma ziyigeho ku buryo rero kuganira byakoroha mu minsi iri imbere, kuko itariki ya 18 nta n'umwe witabiriye ibiganiro. M23 na Kinshasa bombi rero kuri uyu wa gatanu bagaragaje ko rero ngo bashyigikiye ibiganiro bya Doha mu buryo rero ngo bimaze igihe, kandi ngo bagomba gushaka ukuntu babihuza ndetse n'ibyo zemeranyijeho mu rwego rwo gukemura amakimbirane mu mahoro. Mu byizi impande zombi rero zari zaremeranyijwe harimo gutanga agahenge kagizwe no guhagarika ibitero byaba byo ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Twihuta cyane, leta ya Katari yashyikirije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 umushinga w'amasezerano y'amahoro kugira ngo rero biwusuzume mbere yo kuwemera. Tariki ya 17 Nyakanga 2025 leta ya Kongo Kinshasa na AFC M23 bashyize umukono ku mahame abiganisha rero ku masezerano y'amahoro bibifashijwemo rero na leta ya Katari. Ubwo rero nuko bimeze. Zimwe mu ngingo rero zikubiye muri aya mahame n'ubundi zirimo kurekura imfungwa, guhagarika imirwano burundu zagombaga rero kuba zarubahirijwe bitarenze tariki ya 29 Nyakanga. Mande zombi rero zigasubira mu biganiro i Doha bitarenze tariki ya 8 Kanama. Izo ngingo zose rero ngo ntizubahirijwe n'ibiganiro ntibyatangiriye igihe cyateganyijwe. Ibyo byatumye rero isinywa ry'aya masezerano y'amahoro ryari ryitezwe bitarenze kuri uyu wa 18 Kanama ryegezwa inyuma. Ubwo rero reka dukomeze dutegereze turebe ngo ibintu birerekeza hehe, tumenye ngo bizagenda bite. Hanyuma rero muri rusange twihute cyane, hari inkuru hano nshaka kubagezaho
y'umugore we rero watwite ariko bigasanga inda ye rero yarakuriye mu mwijima aho gukurira muri nyababyeyi muri rusange. Mu Buhinde abaganga batunguwe cyane no kubona umugore utwite inda y'ibyumweru 12 irimo ikurira mu mwijima we bizwe nka intrahepatic ectopic pregnancy aho kuba rero muri nyababyeyi nk'uko bisanzwe. Uwo mugore rero uri mu kigero cy'imyaka 30 ngo yari amaze iminsi afite ububabare bukabije mu nda bikajyana rero no kuruka. Bwa mbere rero ajya kureba abaganga ngo bamufashije ngo rero bamunyujije mu cyuma ariko ntibigera babona igitero ubwo bubabare. Nyuma rero yahise yoherezwa ku bindi bitaro byigenga kunyuzwa mu cyuma cya MRI mu gace kitwa Melote. Icyo kizamini cya MRI rero cyakozwe n'umuganga witwa Dr. Kiki Gupta, inzobere rero mu bijyanye n'ibyo byuma bikoreshwa mu buvuzi byerekana amashusho ibizwe nka radiology. Gusa rero ibyo yabonye nyuma yo gukora icyo kizamini ngo byaramutunguye cyane. Yasobanuye ko icyo cyuma rero gisuzuma cyagaragaje ingobyi umwana kuriramo iri mu mwijima w'uwo mubyeyi. Bigaragara ko uwo mwana ari mu nda amaze kugira ibyumweru 12. Imitsi rero itembereza amaraso iyavana mu mwijima niyo rero yamugaburiraga. Nyababyeyi ye rero cyangwa se izwi nka uterus yari irimo ubusa. Ibyo bikemeza ko inda ye yari atwite rero itarindi isanzwe. Ikinyamakuru Times of India cyatangaje ko Dr. Gupta n'itsinda bari kumwe bongeye bagakora icyo kizamini cya MRI bahereye mu nguni zitandukanye kugira ngo rero bizere neza ko ibyo barebaga byari ukuri. Niyo mpamvu rero nyuma y'aya makuru hahise hatangira ibiganiro byo ku rwego rw'ubuvuzi biga uko bamufasha mu buryo bwiza bushoboka. Icyo kibazo uwo mubyeyi afite rero ngo cyagaragaye ku itariki ya 30 Nyakanga ariko kugeza ubu ngubu abaganga baracyakurikirana uko uwo mubyeyi ameze mbere yo kwanzura uburyo bakoresha mu kumuvura. Inzobere mu by'ubuvuzi rero zivuga ko ngo ikibazo yagize ngo kizafasha mu gutuma abaganga barushaho gusobanukirwa byinshi kuruseho rero ku bijyanye n'inda zidasanzwe ndetse n'ibibazo bijyana nazo ndetse no kurushaho kuvugurura uburyo bwo gusuzuma abagore batwite. Ngo rero ngira ngo nuko nguko uwo mugore rero arahuritse n'ubu ngubu bakomeje kurwarira mu bitaro. Nyuma rero hazagenda hatangazwa ibindi nyuma. Hanyuma rero reka dusoze gutya. Nge nitwa Itangishaka Emmanuel, channel yitwa Ubuvumbuzi official. Cyo mwifuriza nebuhe byiza ariko banzu kandi subscribe kugira ngo rero amakuru yacu ataha tuzabashe kubonana dusange nawe uhari kugira ngo nitwa uploadinga ni makuru uzahite ubona icyo bita link. Hanyuma rero mutu komeze rero mudushyigikire kuri byose. Turabakunda rero mugire ibihe byiza.